артлы iki баланы юғалтуының нинди ашы хәсрәт икәнен үз башына төшкән кеше генә аңласа алыр. Ayşe, sen malaya alışkandın. Zeki bitir, garmonda oynuyor, jırlıyor, kıyıp kuygan artist. Onu da özün bile saklayan gerek idi. Belki bu hasretler bulmağında bulur ya. Ey Mansur, dilemedi. Sen qaytışqa demli rizıqlar pişirip götürüp durğan, kütüp duruşun bulu özü bir zor bəxir deyildi. Bir koşulmadı sen Ayşe. Tabipler bundan alışkan bulur mümkün. Sen sağ zekilenip de qaytır. Ondan sonra uzak edip yaşar. Bağlar kızının yüküzlerini. Burası var bir tane. Bir saat takati biter olabilirse zirasında yapmaydır betinde o. Benim de kumur şulay size, kati biter kati çok. Rəhmət yaxşı sözlərinizə. Əlgari, siz dostlar var. Şulay bulmayın. Şulay birgə dost tapıb bulub yaşar. Mənəsin kulağılar bulur. Bizim bir tane ona da bizzat duasılar. Şunu terbiyesimiz var. Aba Zeynep. Нәрсе миңа тикәлдегез? Мин хастаханәдән Гайшапа. Зәки абыйның хәле алган. Болай булгач, тереләшәк диде табиблар. Рәхмәт кызым. Тик менә ир ялуы гына икеле. Исән генә булса, җири ялмауы мөһим түгел. Ләйлә кызым, әйдәгез мине Зәки абыйның янына алып бар әле. Алай Сабитине монда надан артык вакыт үтте. Безнең бит аның белән 2 көнгә дә аерым торган